Biyag ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Masikug akon, Benny. Anya? Kasano akon? Masikugak matan. Saan ka mo't abaybayan ka? Takdaran tati pa nagsikog mo, Gracia. Diyak kumapay kaya tagsikog. Ngam nakarga anak matan. Saan na bali? Tadi ka baybayan. Da kayo iti agbaling anak ta. Agawid ta nga ro din iti lugar mi. Kuyugan nak agpudno kadang iti dadakkel ko. Sige, Gracia. Ay na, nagubing kamutin na nagsikog, anak ko. Kuna mamapan ka ag trabaho iti syudad, tapno agornong ka iti pagadal mo iti kolehiyaw. Ngam nagpasikog kamutin. Pakawanan dak ko matatang. Ikarik tata, saan ko abaybay ante anak yo? Ay, sige. Anyangay, kit adda ditan. Awatan tayon ti amin. Kahit kasano nga raw, anyak plano baraw. Ikasar mo ka din ti anak may? Tata. Awan pa'y ornong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ken ulila kon iti amaken ina. Ni apong ko ti kadkaduak. Ngam adday di probinsya mi. Anya? Ay, agpapada tayo nga rod anak kurapay Kit anya ngay. Agurnong kayo pa'y nga rod ati pagkasariyaw. No adda pan nakabalin na tata. Wernen kapilitan na nakasta. No adda ko mamapalin may. Duuray da kami di aggastos para iti pagkasariyaw. Awanan kami mo't nga raw. Anya trabahom baraw. Janitor iti may sa kumpanya, tata. Kasta Ala baudin tungarudan ti kasar. Agurnong kayo pa'y. Agyaman ak tamawatan dak, tata. Di ka nagsubli iti syudad, Benny. Ha? Ngam, kasanon ti trabaho iti syudad? Baybay amon. Nagbasit tumat laang ti sweldom. Kanayon amadili, saan ka di? Sa bagay mo't kidni Dito kan. Diyak kaya tapanawan nak. Tulungam lang ang datatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya. Diyak mo't kaya tapanawan ka, Gracia. Kailiw ka lakit di. Masapol at tumulong ak iti trabaho dito'y talon. Takababain mo't karag iti nakaikamahak. Benny baraw. Gusto pa dayta. Agawid tan. Tanay. Pangaldawin. Intapay mangaan baraw. Sige lang tatang. Uri umuna kayon. Tas sumarunuak. Anya. Ngam aldawin baraw. Mabisinan ka. Lipasik la to'y parparaspasak tatang. Mabitla da ito yan. Sige nga raw. Baka mo ka baraw. Umunak nga rodahin. Di ka baybayag Way. Uwan tatang. Lakay. Madlaw ananakam ni Benny amanugang tanya. Wain bakait. Nadlaw kumutday ta. Sapay la kumaa. Ta saan lang ita. Saan mo't siguro tamadlaw matanasingpet. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na mutay. Ay, adayo tiba at titawon na iti anak ta. Naimbaglangan tananakam tinakirelasyonan ti anak ta. Kasano nupadan na nga ubing-ubing tinakirelasyonan na. Kasano lang atan ti biyagda. Ay, wan nga rod Gamba, apay akas jay. Kaslanderan ni Gracia, jay manugang ta. Wan nga raw. Nabambanog nga agapo iti talaw. Ngumbaon-baonan na pailaang no sumangpet dito'y balay. Ay, wan nga rod Nadlaw ko day ta. Talaga nga da torturay dya anak ta. Lakay. Ay na,
Nagsakit ti sakak, Benny. Ilutam man. Uwin bakit? Mabitlaan. Tagpalasak biyait, ha? Nagugasak ngamin. Tani, kapit-pitak ti bato ka naggapoy di talon. Darasam man, nagsakit na yan ti sakak. Uwin, mabitlaan. Agpalasak labi. Anya ka matan? Nakabaybayag ka? Nagsakit na ti sakak. Uwin ka day. Umayan. Anday ta. Nakapalasak kon. Na, tailuta kon ti sakak. Apay akinugtaran nak ngay. Kasano kat nagbuntog ka nga gunggunay? Makapasuron ka mo't nga asawa. Nakagingginad ka. Pasensya kan, Grace. Sorry. Hala, iluta kon ti sakam, ha? Sige, darasam kat ni. Nagsakit na yan. Nagrigat kat nga mina na yatag sikog. Nagado tinasakit iti bagbagi. Sikala ko mga mintag sikogan, Benny. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi, Benny. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan kang asawa na. Maawatak nanang. Pasit siguro ti panaginaw na dayjay. Di mo ruwaman. Ungtam mga minsag paminsan. Tapnusan na ka nga anderan launay, barok. Awan problema nanang. Ay ayatek ni Gracia. Ngaurean niya pa'y tararamidin na kanya. Ay na, siyak pa'y kati mababain kan, barok. Ay na, awan anyaman na nanang. Maawatak ti asawak. Gracia, bakit? Agring ka. Gracia, mabisin ni baby. Pasuspumpay, bakit? Amatan, makaturturo ka kuna yan. Pasuspumbit ni baby, tamabisin. Awan katasan. Awanan suswan na kanyak. Inibusnan. Nagrawat mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Hingkay timplanan iti gatas na. Uray tandamot ti gatas na dita. Sige Harold. Mabitlaan, bakit? Darasam kat ni, marang-ranga. Makaturturo ka kuna yan. Agsubliya ki di syudad, tayo nakagtrabaho, Benny. Anya? Agsubliya ki di restaurant ang nagtrabaho akidi. Saanan bakit? Siya akong tagsapol iti pagtrabahwak. Siya kun, tanalalaing ka nga agaw-awir ngam siyak. Anya? May mayat tagtrabaho ngam tagaw-awir. Di naklapdan, Benny. Palubusan nak, tapno saan ta nga agapa. Nulapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Ha? Paypayswak timbagak na ipilit mo ti kayat mo. Isabay-bay anak iti kayat kong aramidan. Naawatam? Umayak manantay? Nay, si Kamagayam, bitaw, kanakan. Subrag ka. Nagawid ka din ni Insan Gracia, antay. Sampay nga road. Nabayagan na sana nagaw-awid. Ay, kinapodno na. Kanayon ko ida, makita iti lalaki na ijay syudad. Ha? Lalaki? Wunantay. Kababay, tararamidin na dyan akyaw. Makilala lalaki. Adala nga rot asawa kin anak na. Kasi pala tararamidin na. Aniya? Isabagbagaan nyo ni Insan Gracia, antay. Takababay. Anya lang, ti sawon ti asawa na. Kaya numamon na tararamidin na. Ay, sige kanakan. Kin amoy yun, tay. Dakkel ti atap kong agdindin nadan iti daya lalaki. Aniya? Sumurutak mo't nanang. Dakamin kan di tatangyo ti agpasyudad, Benny. Agbatikan di ti balay, tapno maliklikan ti riribok. Nanang. Amang ano di mo malapdan ti riknam, katanya pa'y ti maramid mo. Numakitam tararamidan ti anak me. Aw-awi rumlaangan ni baby. Tamapan miyawid di anak me. Agawid tayon, Gracia. Agur-uray dagiti agamam iji balay. Jaket agawid tatang. Gracia, apay ayakas ta ka. Si asawa ka ngam nakirelasyon ka pa'y laiti sa balay. Ni Benson ti ayayata. Amo ka di day ta Benson nga dan asawa ken anak mo. Amo na tatang. Awan inlimad ko kan kuana. Apay garot anak kirelasyon pa'y lakin ka no amo na. Ay ayatan nakgayam. Ay sana mapaling. Maasi ka kumamit kadagiti agamam. Nuawanan patag ni Benikin ka. Ipagpagapum kumalatan iti anak mo.
Siyak ti kaasyan nyo, tatang. Maasi kayo itiin inawag ita. Anya? Ha? Aginaw ka? Uwan, tatang. Ay na, anak ko, Anya day tuyan ngay nararamid mo. Uray, ta saan kami mo't nagkasar ni Benny? Wala, ngam kasanon ni Benny. Kasanon siya nakyaw. Ay na, di ka lang nagpampanunot matan, anak ko. Basta, ni Benson ti ayayatak. Kat iso ti kayat ko apakikalay saan to. Kayat ko makasarita ni Gracia. Tatang, nanang. Saan ay baraw? Damang ano mailawan ka nga agaramid iti saan ang nasayaat. Ay na, wanmat ngamin barok. Kan may saan akayat ni Gracia ti makisarita kan ka. Nanang, apay anaramid na tikas ti kanya. Anya tinagkunangak. Pasensya ka, barok. Talaga asaan mi amalo ko ti anak may. Hangam, agpakpaka si ahak barok Di mo ko maipanaw ti apo ko may. Di kay madanagan, nanang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kanjak pumanaw dito'y. Taorayak nga agawid ti anak yo. Ha? Agyaman ak na nag-awid kan. Gracia. Ha? Ada ka duwam? Ala, Benson, honey. Subrakan. Okay, honey. Apay ngayon sangpit mo dahi lalaki dito'y palay. Ops! Di ka agiskandalo, Benny. Ha! Laglagi pam abalay mi dayto Awan karba nga mamangsita kanyak ta saan ta nagkasar. Kan nabayagan na nagsinata. Sininaan kan, nga mapingad da kapailaang dito balay. Rabang na, idi imbaga kadikan kayat, pimanaw ka kuman. Gracia. Kandak ka lang tiyan ko, dandani ako naganak. Isa di ka agaramid iti sana nasayaat. Tanod dadaka sa mapasama kiti sikog ko. Sikat ang sumbat. Papanam nga roden nga'y barok. Agawid ak ije lugar mi, nanang. Ay na, pasensya ka niti inaramid ka anak mi. Saan mi akanunungan ti kastya nga aramid na. Apaan na kami mat, nukas di atong ngaran mi. Aklo niklatan tigasat ko iti anak yo. Nanang, jak mabalin nga ipilit ti bagikin ko na. Agpakpakaasiak. Saan mo ko mga ipanaw ti apo ko mi? Da kami timang taripato kan kwa na, barok. No kayat na nga alaan ti putot na, palubusan niyo nanang. Kan may saan ko matla masango timang taripato iti anak mi? Tao madanin ti panagpas ngay ko. Jak tumasangon. Ay kat da kami kan nitatang mo ati mga wawer. Kat, kasano nga rod na matulungan dakto ang mga wawer iti pas ngay ko? No damot a wawer yo. Ha, iso nga itad yun ti putot na. Tapno damot aramidan na. Putot na dayta, iso taripatuan naman. Ay na, Benny, apok. Pasensyakan. San ko mawawir anak mo? Tasaan ako na makagarawan na imbag. Kimotong kayo mo't ngagpaison, Lola. Pakawanandak ko ma. No'y talaan nagawid ak. Wan, mawatan ka. Tadakat nga ron pamilya mo. Kaasi kayo mo't, Lola. Bakit akon? Panawan mo't siguro na ngay pulang kung tibiyag ko. Saan pa'y, Lola? Agbiag kayo pa itinapaon. No, agpaot pa itibiyag ko. Pagyaman agad di Diyos. Ngumno ipan kon, awan problema. Bakit akmatan? Sige nga rod, Lola. Ikuyog kon ti anak ko ama panagapla iti trabaho. Agsubliak iti siguro na nagtrabahwak iti. Lola, naawatak manan iti siguro na nagtrabahwak iti. Iso nga ikuyog kayo ni syudad. Ano na? Ay na, nakapsut ako, napo. Iso nga rod nga ikuyog kayo. Tapno maasikaso kayo ijay. Tapno maasikaso kayo ijay. Adda nga ka kwarto. Kat ijay tayon nga agnaid iti anak ko. Lola, panawan kayon kan ni Balong Naluto kon ti pangaldawan nyo. Sana bali. Tanasingpet ti anak ko.
Saan analikutag? Amunan ti sao. Wan nga rod, nakasingsing pa siya po ko. Uwan lola, di yu ub-ubbaan, tapno di kay marigatan. Pumanaw ka, naumakan ka. Apay, daga pa kayo manaig ken ni Binsaw na nakaw. Wena, tagrabe mo ti kinasiloso na. Pinapanaw ko na. Anya, Siyak katikaritan nga itisinan? Sinan o sina? Saan ko pagtatakkunan na dya lalaki? kahit kasanon ti anak yaw. Katagnaadlan ta diti balay Adda kayo mat kanina nga amang taripato. Inakagtrabaho tap na daygatang ko itigatas na. Anya, pagtrabaho manan nga Komporme ditan agsapulak. Ipakitang iti day dya benso nakabalak tagbiag. Nga ure awan iti danak. Tatang, maturog tan, rabiin. Sige lang anak ko. Umuna ka na maturog, Gwen. Tagripaso akpay. Ag-examine kami inton bigat. Sige nga rod, tatang. Basidla pa nagano sen. Makalpasak ton iti panagadal ko. Agyamanak. Diyos ko. Amok asikati akin nakam amin dagitoy. Agyamanak na nasingpit dagiti amok iti trabaho. Impalubos da nga agiskwilak. Bayat ti panagtrabaho kadakwada kas janitor. Para amin iti anak ko na ito nga aramida. Diyos ko. Iso tulungan nak ko ma. Idalan nak iti umno nga aramida. Anya, masikog ka, kunam, grasya. Ay, wen nga ron tatang. Asino ti amat ti sikugmaw? Jakmat nga ron makontakan ti cellphone number na. In-block nak pa yan iti Facebook. Anya, asino nga minayad na iya alalakay? Taga-anaw? Jak amo. Naminsan lang nakadwak dahil siya lalaki. Dahil ti Facebook tinagamamuan mi. Saan ko unay nga mo dahil siya lalaki, tatang? Anya, iunay kan, grasya. Apay aya akasta ka. Naglaka ka nga agtalag iti lalakay. Nga oray saan mo unay nga mamaw? Awanan ba inkit ni dagita lalaki, Manangan lilaw da amin. Ay, kitanyagay. Ipasngay mo na ita, Ngawan mabangunan na, nga ama. Ay, ag-iskwelan da apo ko yo. Ngamawan pa'y kwarta nga igatang iti usaran na, tatang. Ay, awan mo't makukwartami iti inam, anak ko. Apay no padasam ti mapan iti ahin sa ti gobyerno. Ngayon baga ni insan maw. Isupay ti datulaw. Mabainak. Pagbainam ko ma. Kit para mo't kadagiti anak mo na ita. Ay, sapay masadutak ngagpasyudad. Ano sa mun Isupay ti da. Kano maka-apply ka ijay. Amang ano binulan to kanon nga da itida nga allowance dagiti anak maw. Ay, ala, mapanak nga rod. Tani, awan na talagang ti amo ka pangalaak iti kwarta. Ay, nagbayag matan ti pila. Mabisina kon. Nag-break samat nga minan di may sa para interview da ditoy. Ay, agsaraawon ti tiyan ko. Andiyak ngamin namigat. Uray ko man adabalong ko abiskuit ngam aman mo't. Pagpletik la ti kwartak dito yan. Next number. Number 168. Ay, isyak day jay. Korek ka. Ni Benny day jay 168. Juan, iso talaga. Apingat da dito Ay, mabainak samutan. 168. Awat ti 168, kakabsat. Ay, makamuditan. Awan maghanap ko ng bain-bainak dito Ay, isyak day jay. Benny. Ha? Grasya? Si kamot gam na ita. Juan, Benny. Ala, umay ka. Agtugaw ka ditan.
Sige. Mabalinta ka dito agsarita no madamdama, Benny. Ha? Uwan na. Sige. Basta mawaya anak, Gracia. Awan problema. Kumusta ta anak ta, Benny? Nasaya at lata ni John. Bibo nga ubing. Insarar ko iti pribado a pagadalan, Gracia. Kasta ka di? Di ka madanagan. Tay pasyar kong to ti anak tayo di balayo. Saan ko nga ipaidamkin ka? Agyam anak. Naka-eskwela ka gayam. Wen, inkarigatak ti nag-eskwela. Kit naayat unay ti Diyos. Ta nakaturposak. Bayat ti panagtrabaho. Kit nakastrek at adagos iti panggadak. Kasta gayam. Ay, naimbag ka pa'y. Ngamsyak. Marigrigata na kitan. Ay, wan gayam. Nabayagan ang nagsina kami ka ni Benson. Ngam, ada kanyak ti anak mi. Iso nawaya akmanan ita. Kasta aya. Kit nasaya ata. Tapno may pamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Kan, uwan gayam, pakawanan nak kuma. Gapo iti inaramid ko kan ka iti kalabas. Wen, Gracia. Nabayagan na nalipatak da ita. Benny, malagip mo ka di pa'y ididamo anagam amuta. Idi kabarbaraan pa iti inayat ta idi. Kinapudno na. Nabayagan na nalipatak da ita. Ngam kapota yung palagip mo. Wan, malagip ko manan. Amom, ad-ad-daatin maar ka idilimukmag ka. Kasta ya. Agyaman ak ano kasta, Gracia. Nalaing nga nga agasikaso ti ingungutek unay nga asawa. Ha? Asawa? No kasta? Nangasawa kan? Wen, masikugin ti asawa. Kalkalpas lati kasarmi di na panatawan. Nagasatak nga rod. Takalpasan ti naunday a panagururay ko. Iti-itid ti apo akaginasat ko. Impay na mutlaeng. Kahit makunak asya akong ti karagsakan nga asawa dito rabaw ti daga. Ta nakasingsing petlaunay ti inted ti Diyos nga asawa. Ay, kasta ka di. Kablawan ka nga rod, Benny. Sapay ko ma. Tag na na yun ti kinaragsakyo iti asawam. Agyaman na, Gracia. No agsingsingpet ka, nasaya at to ti pagtungpalam. Ngam no nasukir ka, pasig to aladingit, ti mariknam. Sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkapsat. Iswa sikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umatayo ay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpara iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo itibisin. Tatang. Di kay kumagap apa.
Tapno natalina iti panunot ko nga madayo. Wen, tatang, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, Wen, tatang, aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik, jak baybayan ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay, di mo tagawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron, ading. Panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Saan ka abaybayan, ading ko? Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsarding akon nga agadal. Tas ikat eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalan. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta isarag nang agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga ramidam iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunakan kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandang mo, Wen. Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wen, apok, nubak na ngakla kuma. Siya akong timang paadal ka na kayo. Nagrigat tumatadda pa nagbihag. Saan abali, lola? Dadda ka asi ti Diyos. Idaw-dawat ko. Asapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw ka ni Apo Diyos, Wen. Wen, lola. Ay, naimbaglaki din. Tainawat da nga agtrabaho dito yung construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga trabaho. Tapnog na nayon na ito yung trabaho. Sabay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wen gaya man niya. Unay mat daytan. Nagkagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim ah. Masapol nga min alalay nga tagtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy, Andi. Nga mamum Marco, mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho ah. Iso ajak to nagtrabaho dito eh. Nagrigat dito eh. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak mambay dito eh. Pare, awan portotan. Agawin ton. Utangan ta. Mapalin mo siguro, pare. Ay, sana mapalin, pare. Basta ikandak iti arak. Aguluan dito eh. Mutitak ikan iti arak. Arak bay ko na! Manong, kayat mo tamasahin ka? Alaman nga rod, ading. Amok nga min anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka mabambannog. Pagrebengak day ta, kas manong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyaman ak, Manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading. Tikid di panagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak mo ten, ading ko. Lagi ka na lang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan? Para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo.
Aminin mo na kasi, babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikang kan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Saan na naman? Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Anya ka, Markaw. Umaya kag singirain. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas na lang. Nayuna ko, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kay itong bigat. Nawan pa'y lang. Nayunak to, 10% na. Nawatam. Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanya kun, Marco. Anya ka di talaga ti pangganam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito So nga sumurot kan kanya. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time up. Adtoy. Ikang ka iti pauna bayad. Awata mo. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da ito'y. Ita anak man. Pasiga baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan lugan ti sumaruno agatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan kayo ti kwarta. Singsingiran da kan. Diyak kaya tagbasol iti pada ka tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng day chay nga ante. Tamay pasubo ka lang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Tanagapumutla iti dakas dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak no naggapumot iti dakas awagas. Tirumbang nga palam. Uno tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka ta dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Aggararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, Apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso da sino man nga agkamang kankwan Apo. Pasensya ka na ding Saan ka may gatangan iti naima sa sidaan? Okay laang manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak kat makatrabaho aginanakan tumatan manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyamanak ading ko. Ngam, ubingak pa Di na kumamot paginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba alak? Dagitin to pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakid din, akabambanwagan na pa ilaan. Manong, agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmat ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingkad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne. Apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam da ita, ading ko. Basta alaamon. Taindon sumaron na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom da ita. Nagrigatam da ita. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga Manong. Basta idulin mo da ita. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpaikin ka, ading ko. Saan kat nga agpaikan niyak? Isu akwartam da ita. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko.
Lola. Saan matakayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kuana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na itibiyag. Wan nga rod, Lola. Patpatgakunay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami. Isupayan tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon ka no amabartak. Ay, una yan ti amayaw. Diyak kaya tagi mulay ti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agi mulay ti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti rignam. Imbis aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Uri awan adal ko. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang na makaturpos ka iti panagadal mo, Manong. Saanan? Gastos lang dayta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kaya't asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong ka kit di. Para itinapinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Taagbiagak. Nga oray sa anak nakaadal. Nalaingak adumiskarte iti biyag, ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Isa pang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak. Barang da kayo ti denggan na. Sige, makamu ka garod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Sana ni Jenny tagastos. Siyak, apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikwar tayo, Lola. Insalda kung ti basita solar ko iti probinsya. Dahil ti pagadal mo, apok. Ha? Solaryo, unayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, gambasit lang. Insalda kung tapno da pagadal mo. Api nga insaldayo nga Sayang Lola. Sana masayang, tapagadal mo nga ron ti kwarta. Isungagin roll kan, taadya narabata makwarta, apaw. Adtoy, Lola. Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, apok. Naimbag tanamati ni Manong adada kayo iti probinsya, Lola. Huwag nga road. Ay, agul-ulbudan, apok. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na teraramidan tayo, Lola. Ay. Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapan ti gastusin ni Manong agiskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumwar. O sige, mapanak na roden. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmal kabmit ta sapatos mo. Ha? Ay, awan. Natibkar pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito Sige, mapanakon.
Pagbiit ti panaglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumangamin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangpangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible. Nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Awan na yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kaya't yung asidal na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay nasa kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang agi na na. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatang kasidain tayo, Lola. Pinanawan na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito yung lugar. Papos ko lang akong tirupak nga agkamang ka na kiti anak ko. Sapay ko ma, tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikodan ti panang baybay akad akwada. Isagana ko nagiti gargarat ko. Tagsubli ako niti poder nagiti anak ko. Ay, pag nakunti mapanigi palingke, taas si Degmite. Isukay ngamin ti pagplitik. Sana palit a pasalog mo dahito a kalsada. Ha! Nagpartak mo dahito nga. Agturungan ito eh! Mabanang ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intaray na ka na di ospital. Anya, tapay. Anak na pasama ka di kabsat mo. Nadungpar ka na itilugan. Bayat ti panagnanay di salog ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya. Manong, agring ka pangasim. Saan ka po namatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nakmalainuray. Pagkawanan na ko ba? Itak lang ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. Iba't pa nagkaunay. Awanan ni Manong ko. Di na kasingsing pa po na yung kabsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko. Pagkawanin na kumapat. Gano'n tinakulangan ka na kayo, itikapsan mo. At tuyak ka kidaw, iti pambakawan. Jenny, anak ko. Napasyan. Diyak pulos inamlama. Kastigayam ti masang putaka. Anak ko. Minsan, nagrigat nga aklunan, kanawatan, no asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isuda pa'y ti mabiit a pumusay. Ngam nalabit, at dapay napimpinta sa plano ti Diyos, asumangbay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.
Isagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyak ti tao. Lovely, please, di ka kumagsangit. Kasano, kalat mo't ngamin ti pa nag-abroad mo. Saor ka, sa kalagpakada itan tao madanin ti flight mo. Sorry, Lovely. Amo ngamin natin nagpalupusan. Iso ajak imbaga adagos kin ka. Elmo. Sorry talaga, Lovely. Orayam ti pa nagsublik. Taisunto ti pa nagkalay sata. Ay ayatan ka, Lovely. Unay laki tinayato'y nubiyak. Umay ka man? Nagsaur ka talaga. Guston, please. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Romarta. Intag pa siya, Lovely. Oh, ada ka, Lovely. Nagbiit ka nga lang itulod ka ni Elmo. Hindi na. Nagsubli akta dadang agsakit ti barukong kuno dumano nakpa iji airport. Anya, Tina, please. Rumbarta ko ma. Ne, papananta ngay. Inta mga itirwar. Uno intag pasyar no iso. Kompormen ti papananta. Basta rumbarta. Barang may liwliwag ko tila dingit ko. Kuyogan na ko, ma friend. Sige rumbarta nga rod. Lovely, friend. Arak man ang tisang-sangwam. Tunggal sumangpat ka nga po iti trabahom, uminom ka iti arak iti boarding house ta. Bay-bay anak lang, Tina. Kaya't ko lang ay liwliwag ti sakit tinakam ko. Gapoy ti pananglipat ni Elmo kanyak. Talaga ka di nga saanan nga nagparparik na kanyam? Saanan, Tina? Kat in-unfriend nak pa yan iti FB. Anya? May salang ti kayat nga sa ta. Saan na kan nga ayatan ni Elmo? Nukas taman bilang. Apay di na indirekta kanyak. Prank ka anak. Tapno amok tararamidak. Ay na, agmubon ka kay din. Nawa na ka nga kayatan. Fine. Napintas ka mat. Ado ti gusto pa kanyam. Ni Elmo lang tayayatak, Tina. Ngamlinipat na kangarudan. Anya pa lang tararamidam ngay. Awan ti mo ka nagbasulakan kwa na. Gamapakas to tinaramid na kanyak. Ay na, lipatam kay din. Ibawing mo niti sa buwalit ireknam kan kwa na. Naibag nga oras mo, Lovely. Ni, si kaamat kaya manong Axel. Sumra ka Nakapasyar ka mat. Wen, pasyarik man ti kapsat ka. Takailiw kon. Mabitla nga ron. Ayabak tigayam ko. No kasta, awandan ni tinobya na? Awandan, amanong. Saan ngagparparek na dyan lalaki kanya na? Apay ngay. Sinayang na tigayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na, Tina. Idida mo pala pa nakakita kini Lovely. Kaya't kunti makisimningad ken kwa na. Ha? Aklo na kading. Nabayagan na kras ko ti kayem mo. Jakla kaya't niya padlaw. Tamok mat niya ron niya tanobyo na. Iso nga ita, tawan dagaya man. Mabalin ko mat sigurong tagdaton ken kwa na, Tina. No kasta, nagdatonan ti kabsat ko kanyam, Lovely. Wan, Tina. Ala, paspasensya mo ni manong ko.
Agayat sa nga talaga kanya mo, friend. Okay lang, Tina. Iso na lang ta. Ni Elmo pa'y lang tilinaon ti pusok. Ha? Sorry ha. Awan panggap ko amang pasakit iti kabsat mo. Talaga lang amin amarikata na kamang lipat iti nobyok. Ngam, hanakamatan nga paganano dyan nobyom. Tina, saan nga gaputa kabsat ko ni Manong Axel ngam siya kunti mangibagbaga kanyam. Nasingpat ka nagagat ni Manong ko. Nadlaw kumatday ta. Ngam, oran niya ti aramitak. Ni Elmo latta ti ayayatak. Lovely. Arak man inti sang sangwam. Makapadakas kin kadayta no kanayunem tuminom. Dahito lang amin di mo kawagas. Tapno makalipatak. Haging ka ngamin ita. Diyak pa'y mo ti rason ti panangikula sa itinobyo kanyak. Awan di mo ka nagpasulak. Isungay ayak ko na iti bagik. Lovely. Adag dito yamang liwliwakan ka. Ay ayatan ka. Jak tumauma amang ibagbagay ti kasta. Gapotay so tagpaiso. Oray sana ka sigurado na danamnamakan ka. Ibagaglat na tiriknak, Lovely. I love you. Uraya, no kaano akasyanak. Rin, mangan kan hang kapanganang nangan nga pulos. Awan kanas ko ang mga Tina. Di mo kumamat babayaan databagim Kataam, nagdakal ta kimutongam. Saan nga sigud nga kasta ti pamagim. Awan matlaangan ganas ko nga agbibihag. Friend, di mo kumay palubos nga may salang nga lalaki timang dadaal iti bihag mo. Saan ka amang mangan? Kalpasan na uminom ka iti arak. Kaya't mo nga rudag sakit. Awan bibiyang ko nga uri ag sakit ako, Tina. Ay, sana agpatipkar ka. Agkararag ka. Ni Apo Diyos ti pagkamangam. Tayo so timang tad ititipkar ti pakinakam mo. Sige, bumangon kay tantamangan kanwan. Gusto ti kayam ko. Masapol ngagbalina ka na tipkar. Kadyak itulok ani Elmo ti pakadadaulan ti salunat ko. Kandara paap ko itibiyag. Masapol ngagmove onak. Ikarigatak nga klunan ti gasat ko kanayat. Well, Diyos ko. Sika ti taklin ko. Sika ti pagkamangak. Katam mo ka di nakbaybayan. Tulungan na kuma. Apo. Lovely, o may kadagasan. Tayo makimisa. Ha? Jack pa'y nakarubat, Manong Axel. Sumaruno akton. Urayin ka na. Tapno da ka domarumwar. Sige nga, Rod. Makamu ka. Kahit kumusta ang tirek na, friend? Adanadla ko kanya, Hangkamatan nga umin inom may darak. Wanta, naklon kunti kinapudno, friend. Analapit, sana para kanyak tisigod ang nobyok. Ay na, maragsa ka nakitidata nga imbagam. Kasta, rumbang langag mo buon kan. Ay sus, nagpintas ka. Ado pa'y ta gusto kanyam. Sayang lang taayat nga ipapaay mo itidadya nga tao. Tahan na mata mo nga taripatuan. Isuan na saya at mata nakapanunot kan. Ay na imbagmanta nagawid ka, Tina. Mahiliw kami kan nanakaw. Ay na, oras siya nga road na nang. Mahiliwak matan kanya yo.
Ni, bagmat ni manong da dyan nakaparabaw ijay. Nagawi daya. Katkuan. Apay, di mo amaw. Kadwa na tinubya na. Ha? Nubya na? Kawan. Di mo amoy nga dan nubya dyan kapsamaw. Ni, saan mat na nang? Asino tinubya na nga ibagbagayo? Da kayo nga duwa ah. Nag-ilimot kayo kanyak. Mabayin kami ngamin, nyagpudnogan ka, ading ko. Wanti na. Sorry nainlimod mi ti relasyon mi kan ka. Saur kayo nga. Sige, saan nga baleta naragsak kakiti di atangan amuak. Maragsak anak para kanya yung aduwa. Ay na. Nagpintas kan balasang kau. Nagpintas, nagbali na manugang niya. Agyaman tata. Ay na, agbagay kayo iti anak may balasang kau. Napintas ka, nataermad ni Axel. Ay na, mayat. Agkasara kayo kuman. Uwan, madanon to day tatang. Ay na, di yung ibay-bayag. Kasarki din, tapno maadaan kami iti apukaw. Ito yung ti pagtrabaho. Iso ang makipagnaigda kung diti apartment nyo, Tina. Ay, katuan na manong. May tatada katulungan may agbayad iti abang. Naimbag nga rod, tayong destino nagtiamo kiti branch ti kumpanyami dito eh. Saan ako namaya dayo kada kayo iti kayem mo, Tina? Madlaw nga inspirado ka, manong. Naragsak ka iti relasyon nyo kini, Lable. Jack ilibak, Tina. When? Ngamin, italaan na karik na kiti kastoy. Ay ayatak ni Lovely. Kayat kong ay kasar ti kayem mo. Ngam agurnungak pay, iti pangikasar ko kenkwana. Ha? Sino ka kadi? Kumusta kan, Lovely? Ha? Ay, baklamat kayam da ito eh. Kung naklakit tinupudpud no ang babae. Lovely! Siyak ni Elmo. Elma itan. Elma, Lovely. Umayak agkid daw iti pamakawantin ka. Ha? Elmo? Si kakading agpaiso? Bueno, pakawanan na kuma. Sabay kuma, nasaan nga agsaksakit tinagam mo kanya. Pakawanan na kuma. Apay, nagbalin ka mat na kasta. Anyat naknakan mo. Nabayagan a binabay at ilimot ko lang. Kan, sorry. No inaramat ka lang, Lovely. Iso anak relasyon na kan kay di. Tabaran ko nak numalabanag ti binabayarit niya. Talaga bakla. Babae tirik na. Anya. Mapagsusurot ko itandag iti pasamak, Elmo. Elma, Lovely. Elma. Elma, di ka madanagan. Napunasan ti sakit tinakam ko. Aklunag nga iti damo. Nasakitan na kiti husto. Ngam okay akitan. Oh, agyaman na, Lovely. Ngam sabay lang ko ma. Taibilang naklata kas gayim mo, ha? Wan. Awan problema iti dayta. Lovely? Ha? Ada pogya si Mang Pet. Adamat sa ngayon, Lovely. Wan. Umeka, yamamu ka. Siyak ni Elma, Pogi. Gayam ko ni Lovely. Kasinsin mo ka din ni Pogi, Lovely? Ha? Ako? Saan? Nobyo ko. Ha? Ay, nobyong gayam? Sorry. Ako, dan sangpad ko amakan.
Pagmerienda am ti sa ngailim. Lovely, honey. Nagdakal tinagbaliwan tilangan ni Elmo. Agasam data. Nagpatangos iti agong. Pimudaw iti husto. Kan nagpakabil pa yan iti barokong na. Wan nga ron. No di na inyam amo ti bagina. Jak pulos na bigbig ni Elmo. Kasla saan mat nga nakapapatay? Lovely, friend. Tina, ada kayo? Isumanan data. Umayak man. Agkarasublay mata na ito'y dagos tayo, friend. Sumarag ka. Sana nakalakday ta. Oh, adang sangpot ko a pizza. Pagsasangwan tayo. Pag-inistoryahan tayo. Ay na, naggastos ka pa ilaan. Okay lang. Aywan, tinubyong ngay. Ada ka di? Ayabam, tagsasango tayo ngagmerienda. Kwa, nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ringam tapag merienda empay. Ingkaringan, friend. Pang-asi, Maxim. Ayatan na ko man. Diya akong malabdan tirik na. Diya ka ba ilang tagilimad kanta. I love you, Maxim. Pang-aasim, Elma. Agawid kan. Pumanaw kan. Ang mga numakariing ni Lovely. Kat mangag na dagitang ipagbagam. Agawid kan. Saan? Ay, ayatan ka. Ayatan na kumamit. Please. Adan no biyak, Elma. Ay ayatak ni Lovely. Isulaang day ayatak. Diyak kayat aguraan na katigayam mo. Iso pumanaw kan. Ba't siya kamawatan nak ni Lovely? Nawatan nak idin. Iso nga mo kamawatan nak man itan. Gusto ko man tinaminsan na pa ng pasakit mo kanyak, Elmo. Pinasakitan nak idin. Sa ita, pasakitan nak manan. Lovely. Pumanaw kan, Elmo. Pangasim. Di nakprobo ka rin nga agarami diti sana na sayaat. Lovely. Rinespetok ti kinataom. Iso respetuan na kumamat, Elmo. Di mo lang mo ti sa ngayon palakam mo kanya kiti kalabas. Sa ita, tanasarakak tinangagas iti sugat nga impalakam mo kanyak. Kastapay taramitem. Pangasim, Elmo. Gusto ko maamatan. Awan kay titi babayan da dyan nga, Elmo, ha? Apay nga di na mapanunote na ramid na iti kalabas. Tina. Ti saan na panagparparik na iti kanilabli nga gayam ko? Neha, neho, awan man lang ti abiso namat. No ayan na, no anya ti kasasaad na. Pinagdandanag na ti gayam ko iti naunde nga panawan. Pinagururay na iti awan. Di naman la pinanunot mo ti sitwasyon ti gayam ko. Dandan pa yan nagsakit, gapoy ti nakaro nga stress na kankwa na. Sa ita, kasta pa lang taramidan na. Kaya't namanan nga pasakitan, ta si kamatin next nga kurso na dyan ha. Ay, saan nga agar arami na dyan nga tao? Tano siyak ti makaungat. Makangga kanya kiti saan nga malamlam mo ti kaldeng. Mala, bye-bye amon. Mabayin mo't siguro na dyan agpakita dito eh. Gaputan na ba inanan? Anyat masapul mo, Elmo. Apay nga daka. Please, Lovely. Di na ko man kagura. Pastrakan na ko ma. Kaya't ka ang kasarita. Lading itak. Ngam nariribukam lang ti relasyon mi iti... Saan, Lovely? Umayag agkid daw iti pamakawan. Namiris kong tagiti bidot ko. Dagiti nagpasulak yan ka. Iso apakawanan na ko, ma. Nasaya at tama panunot mo, dayta. Mababayin at maminan kan ka, Lovely. Sorry at talaga. No bagik lang ti pinampanunot ko iti kalabas. Sorry. No tilaan pagragsakat tinig ka kita importansya. Diyak pinanunot ti Rick na mamasakitan. Sorry ti amin. Friend. Ala,
Mapakawan ka. Anya ngay katao ka laang mata makabaso lakas kanyak. Isa di ka madanagan. Saan ko nga ugali tagi muna iti sakit tinakam? Yaman na, friend. Nalukay ti barukong kong ang subli di abroad. Gaputo na pagkawan na kon. Ha? No kasta? Ag-abroad ka manen? When, friend? Kat, thank you, ha? Ngamin, napakawan na kon. Awanan yaman na. Thank you, Matt. Tanaamiris mo tibidot mo. Kat, agananad ka iti kaadam tumanan iti sabali apagilian. Agyaman na, gayam. Maliklikan ti saan a panagkikinawatan, nuam mo marespetuan ti padam a tao. Bueno, papagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ita, isagot mi kada kayo ti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naragsak ka gadi, Benson? Unay-unay Mina. Ngamin, imanugot ka nagkalaysatan. Ayayatin kamot ngamin, Benson. Ayayatin kamot, Mina. Aging gaita, kasladyak pa'y lapat yan na kinayat na. Ngamin, security guard lang. Idinto tasi ka. Kat professional ka. Di mo man sang kaulit ngay bagbagati kasta. Saan atubang day ta kanyak? Basta surotag ti marikriknak. Gaputan na laus ti panagayat ko kan ka, Benson. Aha, iso matlagaya masininaam ni Edwin ta nakakita kay tinatataar nga dayong amisaw. Nanang, amo ka, gapula ang iti kinataar ni Benson. Iso tinangayatam kang kuana. Nanang, nasingpot ka nagagat ni Benson. Wala, ngamawan mo tinaylupas ng adal. Pada ma-professional ti pagkasawaam. Makisinubyan kakidan kan Edwin. Tapada ma di adal dayjay. Natalgan mo't laang ti trabaho nakas kan ka. Nanang, ni Benson ti ay ayatak. Ay na, anak ko aya. Ibagbaga kon kan ka. Dakdakkel nga amang ti sweldo ni Edwin ngam dayja Benson. Sinaam kit din dayja lalaki. Makisinubyan kan Edwin anak kaw. Ni Benson nga rutay ayatak nanang. Iso ti pakiasawaak. Ay na, saan man natangkan ti ulam si kami na? Karigatan ka pinagadal. Tapno pumintas laan ti biyag mau. Ngaman niya tararamidam ngay. Di mo pilyan ti pakiasawaam. Kasano day ta? Sika ti mang biyag kang kuana? Nanang, adamat trabaho ni Benson. Aha, awan latam mo kon? Manumot lat sweldo na iti kina security guard na ngay? No ikumpara iti sweldo, Mina? Nanang, saan kumamatakas ta? Amo kung tinasayaat kan saan? Adan nakam ko. Iso mabalin ka di? Saan da ko napakibiyangan iti kayat kong aramidan? Tasyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ha? Ay, abalayan. Bagamam mo dagiti partidos yaw. Tatumulong da di kusina. Dagiti mo ila partidos ko tanda-dayan. Ha? Why na pala yan? Sapay pa siga profesional ti bisita mi akatrabahuan da nakaw. Ibagam tabantayan da na imbag timakan. Tapno sana matukol ti aklaw. Tanay, kababain kadagiti sa ngailay. Nga, pinapanaw na dagiti kakapagyan mi nga day di kusina ita. Taaduda ka nun nga trabaho. Sa ita, payaban naman ay. Ay, yak mo't maawatan day ta nga apalayan ko. Saan may spiling ti ugali na? Kunak nun Edwin ti pakiasawaan ni Mina, kabagis.
Huwag nga roda. San ngagpampanuno da dya ka nakam. Imbes sa jepada na profesional ti pakiasawaan na. Saan mag? Ala, anyang arod ngay. Iso siguro at talaga tinaitani para kinkwana Ha? Gaputan na tataar ni Benson na kinsukat nan ka ni Dwayne. Nagkasardan ka bagis. Baybay amon. Awanan ti maramidan. Swerte da dya Benson na. Taison to tag numari ti sweldo dyanak ka. Anya, ipanaw mo dyanak ko dito balay, Benson? Wen ko ma, nanang. May mayat lang no lumasin kami ni ti pagnaldan. Tapno ang mumiti awan ken adda kada kami, nanang. Nanay. Apay nga yakas ta? Apay, di mo maanosan ti kinangiwat ka? Ha? Ay, awata man, ano ti kinatao? Tanay kamkamang ka lang, Benson. Apay, marangrang ka iti kinangiwat ka. Wanaw, ipanaw mo ti anak ka, tapno maramid mo ti kay kayat mo kang kwana. Ni, sana kasta, nanang. Ay, di ka naging diday. Amo ka, di mo lamay prangka kanya ka di mo kursunada ti ugalay. Nanang. Basta saan kayo apumanaw, dito'y kayo laang balay. Benson, si kamot gaya manakaw, sumrek ka. Agyaman na, tatang. Umayak man pa'y agina na dito'y balayo, tatang. Medyo maditiriknak. Mading amin tiriknak. Mabay na nga gid idalatan ni Jay. Tamang ano niya ti masao ti katugangak kanyak, tatang. Nagpa-check up ka kumaa, anak ko. Nalabas naman nugla siguro da ito tatang. Idakbit. Sakto agawid mo't ladagos no madamdama, tatang. Benson, kasla jakmutan kayat apanawan ti anak ta. Kasla kayat kun tag full time dito'y balay. Anya? Sana. Sayang ti trabaho no mikat kan. Ha? Apay? Di na kami kabailan na biyagan iti anak ta? Ha? Ni, saan man? Kabailak mina. Permanente ti trabaho. Kun dakdakkel nga amang ti sweldo mo siya. Iswa please. Saan ka nga resign? Pangaasim. Kayat ko nga rudmat nga si kaswan ti anak ta. Ti kayat ko, siyak ti mga awir kan kwa na. Makisarita ta ni nanang. Agpagpakaasi ta. Nga isupay lati mga awir iti anak ta. Awan gayam serbin nga asawa. Ha? Takrut ka gayam iti responsibilidad di may isang ama. Mina, sana kasta. Sayang namin ti trabaho. Tamalak si da permanentikan. Dakkel pa iti sweldo. Dakdakkel nga amang ti sweldo mo siyak. Kat anyat kayat mo? Siyak tagtrabaho? Tas ikatag tagibalay? Kas na ka di? Diyak kayat tagsardeng agtrabaho, Mina. Takayat ko ti makatulong ken ka. Pangasim. Tadi ka resign. Nakaramot ka niti day dya trabaho. Iso adi ka kumagikat. Tama nga numarigatan kanton nga agsubling agtrabaho. Nanang, ano san yung mampay nga awirin ta anak ko? Tadinakmot kaya't apaginanaan ni Benson. Wana, tadakdakkel nga amang ti sweldom nga misaw. Siguradong agbisin kayo no agsardeng kang agtrabaho, anak ko. Kasla na pukaw pa yung tiganas ko iti asawak. Diyak lang pagarup, amabutang matgayam iti responsibilidad. Benson, may kapaton nga anak ta to si Kugko. Wen ba kahit upat ton ti anak ta? Wen, nga huston da ito eh. Huston ti upat nga anak ta. Tadyak mo't lamang ipamay sa ti mga sikaso kadakwada. Ha? Rigat ko amin na rigat. Agtrabaho ak, agsikugak, agpasngayak, sa akto pa'y lagpagatas. Sa kalpasan ti panagtanggad ko, agtrabaho ak manan. Nagrigat ta talaga ti working mother. Mina, agaanos ta, bakit? Imbes ko mapagtagibalayan nak, Benson, tasyak ti babae. Sika ko matimanggad para iti pamilyam. Di mo matgayam kabailan na biyagan ti pamilyam. Mina. No dimngagak kumaydi ka ni nanang.
Atay pada ka professional tinakyasawaak. Sa anak ko mga grigriga takas tu ita. Amumot nga ti may karkarit ko. Bakit? Manumot la ti masuswildok nga eh. Sayang ti trabaho numikat kay Jay. Ala, wenan. Wenan, nairuama kun. Basta mamukan, Benson. Kabutang mo ti responsibilidad ti may isang asawa ka nama. Isa di mo sang kaulit nga ibagaday ta. No kasta, saan nga trabaho ti asawam, Marino? Nabayagin na saan, Mina. Pinagsardeng kon. Tapno maasikaso na anay imbagdag iti anak may. Ay na, nagsingpot ka mo nga asawa. Ta saan mo na pagtrabahon ti asawam? Masyanak namin iti asawak. Isa pinagsardeng kon nagtrabaho. Ay, imbag man. Naggasat mo ti asawa mo, Marino? Awan ngamin ti mga awer ka dagiti anak mi. Mina, naimbagla ka da kayo. Tada ni nanang mo amang bambantay ka dagiti anak yo. Wan matkit di Ngam, sa balilat ako matay mismo nga ina ti mga iwan iti anak na. Iso nga apalak ti asawam. Takas kan ka tinagbalin nga asawa na. Nagagitmat nila kayo mo Mina. Kun kunana laang dayjay, Marino. Agin gagagat laang dayjay. Ngam, kinapudno na. Mabutang iti responsibilidad. Tadi na kayat ngagsardengak ngagtrabaho. Sayang mo't ngamin ti trabaho, nag-resign ka. Narigat ti sumbrek iti trabaho itan na panawen. Naimbaga awatin da kanto pa no kayat munto bilang ti agsubli. Ay, basta, apalak dagiti daddo mga ina, matutukan da dagiti anak da, bayat ti panagdakkel da, Marino. Nakaluto kan ba kahit? Agar mo sarta yon. Tadya sa sarang mo pa iti trabaho. Wen, anyamad nga minan ti kastoy. Imbis sa dagiti lang amin anak ta sa si kaswak. Agan anos ka kadi, bakit? Sana bali, tadyak mo't dumawdawat iti sweldo. Wen, di kan sumanao. Mangantay yung arudan. Nala, ano samlatan na? Tanya nga ikatsukir ka mga ngamin ide. Taimot ngamin guwapo ti pinilaym. Imbis ajay pada maprofesyonal. Nanang, kita man di asawa ni Edwin ita. Isaw, tagtagtagibalay. Ay, ni Edwin, tagtrab-trabaho. Siting prete di asawa na. Sana kaskan ka maparparig at ngagtrab-trabaho. Ay, ala, di yun ipalagip tinapalabas, nanang. Anyangay kat nailaw anak mo't nga ruden. Mapanunot mo itan dagiti kanayon nga ibagakan ka iti anak ko. Agbabawi ka man, ngam naladawon ti amin. Maulaw ka. Nasakit ti taltal ko. Apay nga tan. Itugaw ko man pa'y lahing. Madia talaga. Agawid ako ngam saanin. Ikarigata kalipasin to oras ti Jotek. Madia talaga. Maulaw. Mina! Lukatam da ito! Mina! Ni, apay, tatang? Ni Binson, intaray da yung ospital. Naatake iji pagtrab-trabahuan na. Anya? Kumusta ang dasawak? Inka kitaan iji ospital. Mina, naku, kumusta ang dasawam? Awanan, nanang. Natayin ni Benson. Di na nalasatan ti panakatake na. Aniha! Hirang sa Diyos ang ating buhay. Kahit kasanungay, anak ko, agtrabaho kan. O nanang, ano sa nyo pa'y lang awirin nagiti apo ko yo? Ay, hanya pa'y ngay. Wanan tasigod mo tasyak ti mga awir kadakwada. Nanang,
May kawaak. Awanan ti asawak. Ay, uray siyak nga ron anak ko. May kawaak matan. Makonkonsensya ak pay kiti. Dati nagtagibasit ko ti asawam ide. Uray siyak nanang. Agkakasakit na sarita timbag magakidikan kwa na. Nga may tatawanan. May kawak iti kastaunay. Kasi madagiti upat nga anak ko. Awan madagkalanda nga amada. Nala, di ka madanagan. Diyak baybayaan dagiti apukok. Tumulong ka mga wawer kadakwada. Malagip ko lakit nga rutina palabas nanang. Siguro, isuasaan anay palubos ang nagikatakiti trabaho. Tagas tigayam ti mapasamak. Anak ko, pampanunutak ngamin. No nag-resign na kiti trabaho, kat nagtagibalayak. Kasano kami langatan kadagiti anak ko. Kasano pa mabiyag ko dagiti anak ko no awan matrabaho, nanang. Uwan nga rod anak ko. Kadamat gayang pagsayaatan ti pananglapad idi ti asawam kan kang agikat iti trabaho. Takas to'y mo't gayam ti mapagtag na. Isuan na labait na iturturong ti amin, anak ko. Agasawa, rumbang lang agtinulong, itirigat kan ginawa. Bueno, papagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.